Ebushafo na ye checha obi biara esanso ema ahwefo etifo adofo Ghana nyina amonanefo nya ye mo biara akwaba ediba Function TV as your most inspirational YouTube channel. Once my baby pimu, ewa hasabre na ye abra mitna enfremamu edi amamian kasankasa mami ekuya enchu. Unfortunately no, she couldn't show up today, so I'm the one representing her. Abra mitna enfremamu me the trending stories and some ekutri eba brema ewo man Ghana. Me do abe sumo ama also woni eko ene ne eba ewo man Ghana. Mesra was hombrasa kwanso. When you are new to the channel, na so nya subscribe ya bon homework ne na subscribe ne kama for my Ebushafo ebra yense wo brane mbonra enensam na ye wo edi emamon Ebushafo na yesi form na ya hye ensam na se na ye di amamode na ne yetense yenenam abefo ntintan kese so akone aba na ye ko hu video bi na Ebushafo ebra attention TV hu video yesi edika editie ente no so ese fatase ye de ba besom ya hwefo ye tiefo ene yadofo enyina ne nyina ene se abrante a ne din eye Don Little na meka Don Little ebi obi nim Don Little ye abrante kuma bi a wagidi ye pa awosini twa adwuma enya asem ketwa na tense Don Little akwaku grant interview hyehyehye bia enya asem ketwa nyina ma yehunu se sini twa adwuma na nase the Kumawood industry na are very dangerous aye huhu eye pa obi beka se adane owuo efidi e di ama emrante ne mabawa bebre na kamia se nipa bebre na no omo exit anase omo atwe wo mo efi Kumawood sini twa adwuma no mu a ebi no mo ntia sente no ne ntia se ne ntia Kumawood industry no egu na yes sister Portia sorry the kind be too just say sini twadwum anase Kumawood industry mo yehu amanfo tutunduro amanfo kunkum nipa na brasa Portia sorry video ne ebeto montes na amanfo ekeka mo adwenche ebinom se ne wo kenya no kra ebinom so ne ya adwene na nei Don Little so aba kasa Don Little so aba be sisu dia ma yehu no sa ampa Kumawood industry sana sini a yetwa ne kama ye ne jinho yesre ne ade nyina behind the curtains and as behind the scenes no edu tuo ne ewudie ne nyoma boni ekokokoso no ebuchafo nya asem keto na Don Little grant interview yenko ne koti na yamra ba ko sa na o me bene pa me ne kamu na I say na makodidi kakra mama we na mama na makeka misim tine kamu no na me hwehwe tutupeka me de be yi misim onzo bia oye prema ni bia akole kasa anyama ni didem ni ade timi hwehwe tutupeka na me ko hu wachichire dro bi na dani kamu na me oba yo no tietia me no didi matam na ubie so na bibi ye wa ubede na brat waju me na mo no me yaboso mo na mu ana me te ka ni wa be ni bo fu gidi kasa na me mai say na me hwehwe ni nyamam na me ye say say bra to waju enya me hwe maybe me hu na how they are fine me sorry but don't me nyam hwe just so mo believe akwashen drum up to the fence like man living without a draw want me ntena omo YouTube kura na mo dia man for die sana metena omo dia man for YouTube kokon duro so hey sana wotene say bia omo dia man for YouTube kokon duro say bia ko say ne say bia o ka video kra man for what you see wow no my yo mo eku bi masa senene da hoda da na mbeto ye eku anka mbenya bia ye kamunye bi nye uba ma kapcha nkrofo bi we fry enko anywhere eye business me na won ko e ma ye ntwitwa e ho sekan me ofra me amba be ye we do otimi tua me kan ko ade me ba be ya ma fa ho ne duro bia ne bibia what you say fa ho ne duro ne den obwa Ghana one was a day GH1 I friends one Ghana TV yeah me no na me ko ye dwuma Kumase me free Kumase a me ba no me no fitting shop say ya o na fa ho ye na service ya ka ye bibia na me di kan tuja no me tuja na nche bia na jato me kan na e ka we okay e jato mo obe pa me o se nkrofo togu o ba no ni ma de kro no ni se me ti later no friend na me na kan so ne me kan e jato mo na ye fan she be for fan she bia what you see but sabi nipa obo me ho ban kakra wo natural life akacha me say enya kwa
Sano kan say nya kwa. Taya me hwe me ho yi. Na me ma me mpa bo mu nya den. Na nya ntia wo nya me fie. Asama ka chi me no. Ti me fa me effort na ko wie na ye me say no. Kwasi mentality. Kwasi like blah baby nipa like baby nipa nyine du no sa nya ma no masa. O be ka che na we ye me ka sa wa na o ye o. Na to baby a senior adwuma abeduru ya ye be ka senior adwuma en course saf akane na ye say ye ka say duru juju sansem no like efin adepa obi si so okoje duru no de star se be no be ka obi koye na bia na wo wan yesa ana wo yesa okay maybe ono ne de no fa baby no de star eno yo mo nche ne bi no ena me ka se duru ye danya ewewie ye ba nyankopon odo woni to no so ana odo beden to no so a ono wie da what you say to omo dia omo ko edro so yes stardom ne yi no wo mo what you say ono so ma bra boy basa omo ho ano omo na onya little chance odi be oni nkrofo be ka say oh business say na me ye ti mo support no de kana we ye me eni ntina me nya hwe we ye say now they come up for himself. And you know this I come with for no topic by ya me nya ma bin say me to me kan hobi yeah we can hobi me give me one from yeah because me no man ye adwuma na ba me difference I want say me think can you imagine say me colleagues foi Joe Shotingo ya double company makwa any other amakwata other you know director bi hu ama omutimi kan sam de to omutiri ina wunya we ota ne nama obeje o shine obeje o say obese na mo de sanso ato omutiri to mo so mu hu a na se mo yo mo ho style bi I'm saying look at this man he don't know what he's doing I'm not mentality not to me police in it to mo so mu a so mo ntina mo ho ase mo chiara no mo twem what you say omo mben omo nyese so be from me ya we ni na ye adwuma oje wona makra wono omo mfi no look at this what you say me nya opportunity ko pepenyi bi ntema I want to introduce my brothers so that omo so omeden mbenya bibia ko oma no e wuza for sa pepepe anete me amedi ensemi bromedin ara ene Jacob net makram